Reka nongere ngusuzana ariko nguha n'ikaze uwo mukunzi wacu udahema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uruha agaciro wamaze gukanda subscribe ndetse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose duseye inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona gatanu kuri gatanu, bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri uyu muyoboro mugari wa YouTube Ukuri News TV. Nanone rero tugarutse muri stage itaraganya kugira ngo tubashe kurambura hamwe izi breaking news, dore ko hari amakuru aba agiye atandukanye, ya makuru utapfa gusanga ahandi, ya makuru tuba twatohoje tukabasha kuyakugezaho mu ba mbere. Nyaboneka nakubwiye gukanda subscribe kugira ngo igihe cyose duseye inkuru cyangwa se ikiganiro tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu, hasigaye twumve amakuru tumerewe neza. Nanone rero reka twihuse cyane tutagutindiye tukubwire ko nanone tugiye kugaruka hano ku kibuga cy'imirwano hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturukayo ni menshi, amakuru atari meza hariya mu mujyi wa Goma, aho ubwicanyi kabuhariwe bukomeje kugenda bukorerwa abanyekongo, by'umwihariko abanyamurenge. Kugeza ubu ngubu imirwano iracyakomeje hagati ya M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, aho abazarendo nabo bakomeje kugenda batera ibitero shuma ku mutwe wa M23. Ibi ngibi Lawrence Kanyuka hari icyo yabivuzeho, umuyobozi mukuru wa M23 ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye muri M23, hari icyo bavuze kufatwa ry'uriya muyobozi wa M23 wasanzwe afatiwe hariya mu gihugu cya Uganda. Rero nyemerera turamburire hamwe aya makuru muri aka kanya. Ni nyuma y'uko imirwano ikomeje hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC. Ihuriro ry'imitwe rero hariya muri Kongo rikomeje kugenda riharanira uburenganzira bwa muntu, rivuga ko iyi M23 yakabaye kora ibishoboka byose ikabasha kuba yajya guhagarika ubwicanyi buri kubera hariya mu mujyi wa Goma. Ari nako uriya mutwe wa M23 hariho imitwe myinshi yatangiye kwigamba ko bishoboka ko yajya gufatanya nawo, kubera ko wagiye ugaragaza ubudahangarwa bugiye butandukanye ndetse ikabasha kuba yagaragaza ubunararibonye n'ubunyamwuga mu mirwano itandukanye yagiye ihuza uyu mutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta. Kuri uyu rero wa 11 niho umutwe w'abawazarendo wateye ibitero hariya Kizimba muri Goropoma ya Bukombo, aho ngaho ni muri shoferi ya Bwito, aha ngaha ni muri teritwari ya Rutsuro, niho hongeye kubura imirwano hagati y'abawazarendo ndetse n'abo mu mutwe wa M23. Ubwo imirwano yasakiranyaga rero izi nyeshyamba zombi, haba umutwe wa M23 ndetse n'abawazarendo bafatanyije na leta ya Kisekedi. Kugeza ubu ngubu habereye imirwano, ariko yari imirwano idakanganye cyane, ahubwo umukuru ya geraga kuri Kivu Morning Post yatugezeho rero yavugaga ko kugeza ubu ngubu urujya n'uruza ari rwo rwabashe kuba rwahagarara ndetse n'ibicuruzwa bikaba biretse kugenda bitembera ahantu hagiye hatandukanye, ariko ko nta kavuyo kari gahari cyane, nubwo hari kumvikana imbunda ziremereye ndetse n'ibisasu, ariko nta baturage babashe kuba bakomerekeramo. Imibare y'abasirikari baba baguye muri iki gitero cyangwa se muri iyi mirwano turacyategereje, turaza kubibabwira mu yandi makuru ataha. Kugeza ubu ngubu rero hari na n'ubundi muri Masisi, aho hari kongera kubera indi mirwano nanone k'uyu mutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Aha ngaha nanone aho ibintu bikomeje kugenda byangirika mu buryo bukomeye, aho bari kugenda bakubita ibisasu biremereye ku mazu y'abaturage ndetse n'abaturage bagera ku 9 bakaba bamaze kuba bahasiga ubuzima muri iyi mirwano rero y'aha ngaha i Masisi. Twavuga ko ariyo mirwano ikaze. Kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 wakomeje kugenda usubiza inyuma ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC n'ihuriro ryazo, dore ko kigenda gifatanya n'imitwe igiye itandukanye, haba ababazarendo, FDLR ndetse n'indi mitwe harimo nka Mayimayi ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro, abacancuro b'abazungu ndetse na SADC, ingabo za MONUSCO ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagiye batandukanye. Kugeza ubu ngubu M23 nayo
rero igenda igaragaza ubuhanga bwo kwirwanaho kinyamwuga ndetse no gukomeza kugenda irinda uduce yagiye yigarurira, dore ko ahantu ho yagiye yigarurira aho imaze kuba yafata nta wundi musirikari ubasha kuba yakandagiramo, usanga abaturage bameze neza ndetse ikagenda ihereza ibyangombwa ibyo ari byo byose kuri buri muturage, ndetse ibintu by'imisoro, amabariyeri, ibintu byo kwicwa urubozo ndetse no kugenda abaturage batotezwa bakabasha kuba babikizwa, kubera ko ahantu M23 ibasha kuba yafata abaturage bagenda bashimangira ko haba hari umutekano uhagije, ari nako abaturage ubona bagenda bahimukira mu buryo bugiye butandukanye ndetse bakabasha kuba bahirunda ari benshi. Kugeza ubu ngubu rero iyi mirwano iri kubera hano i Masisi twavuga ko ariyo mirwano ikaze, nubwo tutaramenya imibare y'abasirikari ya nyayo. Kugeza ubu ngubu biravugwa ko aba wazalendo bagera kuri 3 nabo biganjemo, dore ko ari bo bari bagabye igitero ari mu b'imbere. Aba ngaba rero bamaze kuba bahasiga ubuzima. Kugeza ubu ngubu umuyobozi wa M23 Liyetona General Wiringoma yatangaje ko kugeza ubu ngubu ubwicanyi buri kubera hariya mu mujyi wa Goma atabwishimiye habe na gatoya, ndetse yaciye n'amarenga ko bishoboka ko yabagiye kuba yakataka umujyi wa Goma. Byagenze bite rero? Ni nyuma yuko abasirikari b'abawazalendo babiri babashije kuba bashwanashwana hariya mu mujyi wa Goma. Kugeza ubu hakaba haravugwa amakuru ko umunyeshuri umwe yaje kuba yahasiga ubuzima. Mu kiganiro rero uyu nguyu umuyobozi wa M23 yagiranye na Kivu Morning Monitor yavuze ati birababaje cyane kuba ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rifatanyijemo n'ingabo z'igisirikari cya leta ya Kinshasa rikomeje kugenda ritera abanyeshuri mu mashuri, ndetse bamwe bakabasha kuhasiga ubuzima ubwo hamaze iminsi harabaye indiri y'amabandi hano mu mujyi wa Goma. Ibi ngibi biteje ikibazo, dore ko tugomba kuba twabihagarika birihutirwa, tugomba kuba twabihagarika vuba. Urumva rero ko ari uguca amarenga mu kuba bakataka umujyi wa Goma. Ese byagenda bite baramutse batatse uyu mujyi wa Goma? Ubundi numpiye mpamvu nyamukuru ituma M23 itataka uyu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu ngubu ukiri mu maboko ya leta, kigenzurwa n'izi nyeshamba z'ihuriro rifatanyije n'ingabo z'igisirikari cya RDF. Kugeza ubu ngubu iyi RDC ikomeje kugenda ifatanya n'iyi mitwe rero y'ihuriro. Biravugwa ko uyu mujyi wa Goma bashobora kuba bawambugwa n'uyu mutwe wa M23 nyuma yuko aba bayobozi bagiye batandukanye bakomeje kugenda binubira ubu bwicanyi bukomeje kugenda bubera hariya mu mujyi wa Goma. Rero reka tukomoze nanone ku uyu munyamabanga mukuru mu bya politiki wabashe kuba yafatirwa hariya mu gihugu cya Uganda. Uyu muyobozi wa M23 yabikomoje havuga ko ibi ngibi ari uguca amarenga, ko igihugu cya Uganda kigomba kuba cyakatakwa. Ibi nabyo turabitegereje mu masaha ari imbere, twongere kumva imirwano yaba yabera hariya ku mupaka wa Bunagana hariya ku mbibi z'igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda. Reka tubabwire ko amakuru yo nakagaruka.